Iwe re aundo ne Kanyen'kéha Owén, Garlo ne degini thousand whisk de wanyawer cook ni hadi sundadi ne Canada down in USA. Tinio ji, de yozerana tu haje, ne rundadi sraudi wana, ne jiradi de rundu, ne Kanyen'kéha. Tahana chokuan hazerde, na ne ungwe ne Canada. Dan sunt kalhadeni ji dayo zera nundu haje, ne rundadi sraudi wana ne ungwe ne Canada. The Truth and Reconciliation Commission on Nagu so dihiadu rodiri wanundu. Ne saha ishinu na gayanda ne ahundawianste danunji ni hodiri hodum. Oni yohe amsa hum wadiri hunyo. Amsa hum dadi ne sona de hiarunje. Negi ariwa yagwari wanuta ne gahtege Language and Cultural Center de gani nere ne ohunsta danun yahte yokste jigan squahere. Ne gahtege owana. Danun jini ukwari hoda, nuwe eto agayandake, agwego na hoda ne ayundewianste, ariwage. Agwego ne tanu hayeratste, ayonak dohtage, danu aundo ayayanto ne onukwa sua, ne ganu sage. Downsa jejera ne ganu sesne. Gine aze cultural center ne gasa ahtum, jini oji gariwanuta, ne onak danu na hoda. Ya de wadan hunso we ne Owén, ahundewianste. Jini kwari hoda danu tanu, ahunderi huadanjade. Wachakwayena, wa agwara nuni, yung watsa nuni. Ne gahtege Language and Cultural Center, etonio ji roskanex ne ganagara saragu, jina hoda runtkatus ne todiunza. Danu ne titio rodio danyu. One ne ohandu yehunede. Tuga isere, isinue na yezadoga se, yahaze ne tto-gahtege.org. Kanto, wa jagwadatka. Te kaya dane